uzolinda ke ushaya isikhathi sesonto kumanyezwe isonto ningene ethempelini nonke uyashaya nani senithethelwe kuthule ethempelini akukhulunywa mntana wami ethempelini akuhlafunwa futhi ushephisa kudliwa lutho into nayo musa ethempelini ukhuluma nenhliziyo yakho uyabona uma ungena ethempelini awuthandazi mthandaze emningi uthi Nkosi ngena nale nhliziyo yami ingasali ngaphandle phela ngoba inhliziyo iyakwazi ukusala ngaphandle ungena wedwa ethempelini la yasiyana Nkosi cela ungene nenhliziyo yami ingasali ngaphandle phela shiya ukuthi inkomo zami ziyafa baba ukali uzothandaza kuphi ngaphakathi ngoba safuna ukucelele lezi zinto ohamba nazo kuwena ukuthi asivumi ukungena inhliziyo ke efika belikhulu nako konke njengoba ngithi ngiyathanda ukukhonza inkosi lezulu kepha inhliziyo ayivumi ukukhulula umoya wami ma uyinhliziyo ingavumi ukungena la ungaphuma la ngaphakathi esontweni noma uhleli ugcina wezwanga ukuthi bekuthiwani uthi nje ekugcineni uma kuyisabatha umuntu akafike kusasela isikhathi angangene esontweni ejuluka akakafika umuntu ahlale nje ngaphandle azaphole kade ehamba endleleni hayi usikizi makushona inhlamvu yelanga liyaqala isabatha nasendlini yakho awusangeni mhlambulele kwenu mhlambulele la ulele khona uhlambulukele ini ugezile umzimba wakho ulele kwenu ulindele isabatha ngakusasa ekuseni emva komthandazo ka4 uyazazi ukuthi sekuzofuneka uvuke uye esabatheni